sé bhór maithe isteach an so gotí Páirc í Craobh in san Tulach mhór le haid cluiche Leathcheannais Peile Leinhean gábhílagus a feicúig Uíbh an uair náitiúil a tartaigh Fhailí Dara in san cluiche Leathcheannais agus na bútóirí á clia agus an lú atá san cluiche Leathcheannais eile. Mail bheag ar cuasaí an sag deise going a súlachach chun ceangar na fórna bheith dul go Páirce agus tosnóid le fuair Uíbh agus ní léon athrúar an fuarin. A dulcan Páirc mar fógraíoch a ruch na seachtain a Jack Ryan sa cúil. Éonad láidir cosanta os a cóir le Thomas Carroll, Patrick Duffy agus Ty Kelly an éifeach ar fad. Siad an Virtual Páirc na Éamon Mhór agus Charlie Duffy agus tá tosathe den chéad scothachán. Daim sig Paddy Burns, cool déanach mar an a dí, beidir go sé siúd a seach, ach na fearbh bheith tosnú atá dain séireach ná Dylan Dunn, Tony Fury agus captain na fórna ar imime le Carnóg Ivra Cahardig, Cian McNamee. Son Kyle Dara, well tá cluiche trí bút agus ítá dír tríd go dtí na bouty Leathcheannais an Tráchtaire. Jamie Wall a hosnóigh sa cúldómh agus tá líana lán cúl láidir os cór the Dan Sargent, Niall McAndrew agus Cill Gallagher. Callum Keaveney agus Ali Deller hosnóigh an Páirce agus dá le géalaí cóirigh tá tosathe maithe freisin ag Kildare an Tráchtaire. Cumad súlar Hugh Martin, Mark Travers agus an fear contúirte imime le Carnóg Ivra Cahardig Sinead Rory Thompson. Gacrad Olivan Sunny fada inis na go méid an tárán náisiúnta going ar rách nó na áling ar fad an sas Tulach mhór slú a deaspáil histeach a reintíní in san seachtán hawl ach tá slú mór seasta híos fuinge in san bosca Tráchtaire mar is ann a bhí an Green ag sailtrú isteach dí cúpla nómada hen agus gacrad beag an Olivan inis mail bheag mar dermse ar cuasaí sé an réiteoir seánóna ar bhealach Conglish Gailech an Táin né Stephen Fagan agus an dáhéhanis agus an loch panistíte leis na focail léarnach a coleo líte bholle a bheile agus a grísa tús má a chuir leis an cluiche Leathcheannais. Derm sin slua bailúiseach a gcónaí anseo. Tráchtaire Allington Páirc arás beáin cruúig ach sin a riana stoppa den de aimseir. Gacrad Olivanis don árán náisiúnta i Páirc í Craobh. Gacrad Olivanis, i Páirc í Craobh Glenisk, cluiche Leathcheannais na bliana gábhílagus a feicúig Uíbh le bua maithe an tatan se chatte i gcuine cúnta na mí in san Uíbh go dain in san réamhbhabhta cluiche Ceathrúchanais a Kyle Dara teachtain so gan éon cluiche le trí seachtaí sa bheith is gur tháinig idirmach ar bhór grúpa dó agus gnóigh sé sin áitóibh in san cluiche Leathcheannais go díreach ach bhí cluiche san reis agus cluiche deabhrúil go dain ag Uíbh agus anians go seaach sé sin dómhan Tráchtaire. Well tá brat aráist in asnamh ar dé bheile tá muir a dul leis inis ní fatúing inis go leor bratacha agus dachan éagsúla ach ní fad inis nach go gaithigh an réiteoir sin is Stephen Fagan ó Chaillimh an Táin an Feileán Orde agus tús a chur leis an cluiche Leathcheannais slú a deasáiltúlach go háirithe bailisteach an Tráchtaire. Tá muir a dul síostín coolar héh lábh a cléan son leis an mrat aráiste bheith sé sinna tastáil dar nómá bhín scóranna dhá faointe anseo in san Tulach mhór Tráchtaire agus well dúir scóranna mar sin feite ag an dáhéamh teach go dtí an stad seo tá Peile ag an teire ag an réiteoir agus Stephen Fagan inis réagla tús a chur leis an action anseo agus mar derm se tá sin a Tráchtaire áling ar fad anseo te teolaí an Páirc amach agus slú a deasáiltúil bailthisteach anseo ach go háir an chéad Sullivan son. Dul fábhar Kyle Dara briste amach an son agus fad na talúna gur a géagáil ní áirín lotha smachta go deireadh an son ag TJ Donoghue os na Sara Sélig ach tá brúar siúta se chu thar an lína agus kick sé tócha go mar an son ag Charlie Duffy.
Is ní chur Fhailí tús róbhil in a bheachtas sem líana agus rá chailúnt ag an tús gona á clí agus an sonna gona an lú ach fiaus cinnte ortha le cúpla seachtain an ús agus beidir an cléthe bear imirthe gona chunta na míon tatan se chuin is Dylan Dunn ó Clárach as mai an santa Cathal Weldon si brá fáinna canis viidir clachtas a taobh seod an fart níos túisce Éamon Maher Dúnta siar leis an pass agus teachtamach an son an lán tosaí sin éon captain Cian McNamee. Trí cúlín an tatan se Cathal gona na mí. Tá Kelly inis, tá Spórt an son, tá Dylan Dunn. Ruair fad inis ar Cael Dara an Constantíanamh. Tá Kelly inis bogach an tosaigh. Tá Trúr agus Trúr ar an taobh eile an fart Morris Carrot agus inis Rory Woods. Ibar tríd an son tí Cian McNamee. Far las mo agus deis inis a Cathal Weldon. Well, tá irdach leis a gamson, tá si casa ag turling san ád contartach, dear leis a cúlbáir darna chuir leis níl an contar clán te deis a gcónaí ag Fhailí agus ag a Dara sé sin cumánta Harrod Trasnán. James Commentator bhí an cumar scéil gur sé dullar fóríl ach ag a Dara hurling sé agus dairg le Fhailí smacht a gáiltar gamson. Chéad scór ag an bhuair an áitiúil agus si brá sásta leis a gceann san ó hebh lohan na cuithe in gcuich gur fiú Tráchtaire an Tráchtaire agus an Páirc agus na canílacha ar aus ar fad Aaron Daly sé céad scór má se de Fhailí agus well Cael Dara teachtain is beidir ní sé beáín Merigach gan éon cléthe le cúpla seachtain Tá sa maithachá deis an éis an ceann son ag casa agus ag a Dara iiritar stréan son céad seans cailtean son Cúlbáir inis Fhailí sin Jack Ryan an teachtamach Green a dul féin agus an Green san súla a siúd agus stad áirithe seo. sé dul ar leid dahad méidir sé ceann áras an, go gcéon deachtaí le cuéich na chuine nuinní mar sin an Sotránán, go dtíon taobhhail in orda hain siad an brise an son a ríiste Tai Kelly. Sean Gleeson tá spont go maithan son de Cael Dara. Cinnteann son go bhfuil Charlie Doran ó Cléanach leis teachtamach. Agus deisinis sé Cael Dara teachtar an scórálaí hain. So di TJ Donoghue Sár Sélig agus rís an dáhéh socrú isteach a fáilt cóirí sorta chéile agus deis socrú gcónaí. Niall McAndrew Násna ríd ar nó obair fórdéint a féis Násna ríle blianta beag an nús ní bhaint a fel ach san na máint cosint anmhaint son ag Fhailí agus deis teachtamach an son ag Dylan Dunn. Spás os chuirmach ruúthar maith dhéanamh Cael Dara inis féhrú ibre tríd Deachtaí an fellach chamáda stigan son ag Fhailí obair bhá dhéanamh ag Dan Sargent. Fhailí ag a Dara. Spás stigan son ag Dylan Dunn. Deis an son ag Fhailí agus an count son ibretha. Harrod Trasnán bhí leis beidir an son ar cúl ach iad sásta ag tús na himmarthe na scóir na hógant agus é sin críochnathe go snasta ag an bhar sa cúnge Rory Woods. Má se rá chúlín luach an bhfuair an áitiúil go siad brasásta sin. Éon scór fós ag na cuairtóirí. Iarracht do bun ar fóríl go dainn. Dáhéh is níidir dírt mar bhí fógra ruach na seachtain agus bhfuil tá penna láidir chumáigh an dáhéh. Tar slú deasan san seastáin heghlacht a slú níos mód anm semach híos fúnge ag seasamh in san seastáin mar an Green go háling an ús ar ghuine. Son a bheithir stréig agus deis ag Fhailí teachtar ríist. Spás os a córann son ag Charlie Duffy. Ruúthar úntacha dhéanamh ag Duffy. Fós a dul. A cuiineh an pass thar. Tug ag a Dara deis an sir cúl agus tá sin go lán tosaí. Cian McNamee le cúl úntach ach Charlie Duffy a cry get sé ruúthar úntach síos tríd an lár an pass cliste seachtaí Cian McNamee agus héana dó in san chéad cúig dómad ag Fhailí ar chlár na scór be si brásásta leis an tús sin cúl úntach ar fad. Ar nó Roger Ryan ag anna sam líana. Gur túnis chuirsteach ar cosantóir Cael Dara agus an rud a bheith uhanis ná sais maile chur cuasaí ar bheith nómad go dtí go bhaidir anáil a tharraingt agus astrachtú ró éigen dhéanamh ar go dtí seo tús splódrach ag an bhór an baile. Cúlúntaach sa cúgan nómad.
Tochtach. Cael Dara bit yn cyd sgwrel y god mas féidir. Dave help the shot because Torney's Farrach fi Curst ac yn son Far I Fhailí sínta agus big kicks ar le tacht. Tullamore. Spórt Charlie Doran. Rowan na dul seachtaí TJ Donoghue. An obair cosanta inis le déanamh Uíbh Fhailí. Maith na míon tacht an scata, TJ Donoghue ríist. Martin taobh hawl agus spás beidir inis. Cael Dara teachta seach an son. Deis an gostóir sin é Sean Gleeson ag blochál má déanta ríist an son. Agus Uíbh Fhailí tosna go bán, counts on the Mhór straight. Niall McAndrew inis a shelf. Beidir deis ar cúla ó lámh chuirteach. Again, nómad cearfaí deis beidir a Callum Keaveney. Ach chuir duine ag an lámh isteach. Agus an tá dearg an son Uíbh Fhailí a sinna gáiltar náis. Seachúngad inis ar for Hansi. Tús úntaach fearmh mór a shahid. Deis Dylan Dunn. Spáin go mas céad cúpla nómad leis a tóg an counts an áfach. Ag casa agus ag Dara ag winne sin spruch amach fiú. Seacht sin me haar an lína máise ar fóríl an sonnig Uíbh Fhailí count her stray ag an dáhéibh ach tús úntaach ar fad ag an bhuair an áitiúil an chéad scóir ag Aaron Daly count maith na dhéag sin ag Rory Woods ach an son an sár cúil sin ag Cian McNamee rúthar úntaach rééis sin ag Charlie Duffy passisteach to McNamee agus cúil maith tóg an son aige. Kick amach lag an son ag Cael Dara agus ag Jamie Wall agus is sé ghúrige chuirmach. Gotí an costóirhí rite amach an son ag róáda agus brontan a shelf ar náis ag Uíbh Fhailí agus ag Charlie Duffy. Dí Uíbh Fhailí an fille chamád ag chuir seach an son dur an réitóir Stephen Fagan. Kicks ar le teacht Uíbh Fhailí. Tosna begáin níos luha ná an ceann eile a bhéidir go méid an breise agus cic an éirice Mohammed Cormac Derek an am agus ní linn tilthailt anseo I Páirc Craobh. Tá gachar eile goin. Deis inis Uíbh Fhailí teachta ríist agus anseo Patrick Duffy an Tulach mhór fear áitiúil. Lór Ibre go bóthra ar siúil an so tránón agus trácht ón díle teachta seach anseo. Tá slúma áitiúil taketeach ag Dara seachún inis. Pasach go Aaron Daly, Martin Cleahan. Uíbh Fhailí a spáint a bhd níos fearg an tús. Dachartaí go cinnte Cael Dara teach seach san Aaron Daly ríis fuair sé cúlí níos luha. Féh rúiste an son tachtach ag Dara. Pasachtaí Tony Fury deis ar cúlín. Tá sé sin ar chlé agus ar fóríl gá seansan is sa chéile caiilte Uíbh Fhailí. Os níidir ar lús lasrach ach an dá seans dúrnach ar clé ar an Dave céine. Jamie Wall a ríis leis a gic amach. Guard an trosa. Brúcinte ar Cael Dara aon dul chun ceann bh héamh tosa de. Éad an na láidir cosanta Uíbh Fhailí an sa tránón agus go dtí seo tá siad an uachtar. Tá ann go leor fós le dul. Seach sa láir an son agus smachta Callum Keaveney. Rowan agus ag Dara slean an trí go fáile le Páirc Carty atá féh rú. Leis sé chuirteach ag Dara. Niall McAndrew inis, long cúlí tag fan tosig beidir go bhfuil deis an son ar cúlín agus tá sé chuig ag Dara. Ní chorthar óntaach más gád an long cúlí teach an tosig fear nás na rí Niall McAndrew scór maith an son agus well tréis Peile den ómad chéad scór ag Cael Dara. Kick amach inis le teacht ag Jack Ryan. Muín ceann fad an son ach an prabba. Idir bhirt agus ag Dara an réitóir ar chalís feice fear Cael Dara sínta agus deis go siú teachtar an ansaí ríist. Leis me cór leiise tásáú ar Uíbh Fhailí an son ach an imirt Glenúntar aig. Mark Travers inis, fear lo nás na rí. Me go raibh le chuirteach ar siúd agus tá go cinnte ráláh mór haimpil agus cílíonn sé sin go mbeidh deis ar séir inis Cael Dara sé Páirc Carty ógaigh ó Rátangan
Peile dormata sure Imel and Stu on son Dúrchar and Lína Desh score all a mahan son again fi sé clachtas a cool shin riven cléthe agus fi sé go ma ach seo brúd an chéad count son ag tarringtar yes is dólam se fóríl gácin is ar stray Cael Dara a count dacard an taobhí na mun an chóirm sin ag an tús an son Nis Jack Ryan and reached Trish tús mas a cléthe tá says Fuin of Trish dul a leig begáin le cúpla nómad an ús Dá hé fós ag sacrúnis tá fear Uíbh fós gort an son am Mhór Páirc agus beidir go mé go ahrú luach dhéanamh an son Stór Roger Ryan a fearsteach tá Darren Quinn agus Nigel Dunn agus Keith McGuinness taobh leis an líana Tá sin fear Mhór Páirc a Charlie Duffy atá driblón an son agus édal trasachí an taobh líana agus Cluiche go Leighean tuch isteach á siú go fóil dúireach meidir Laighean chur an ghartú a feag nómad a gó Nénig sé sin an leist bhil tá sé go bra ríist Uíbh inis a teachtré Patrick Duffy Dylan Dunn Charlie Duffy an as go bra ach lí ríist sé camú beidir sacrú go thomláin tá sé an as Ty Kelly Rown an son ag go dúire an sé sin feag tamlí Dylan Dunn an trosá iad a glóir slí ag an trí tá Cael Dara cosm go maith inis anna chud achúrsáil saolas san beidir rud gur raibh mar spruchaigh na rialcha nua é le dúsáis ach bíonn sé Tráchtaire neis níos mó tamlín an nús leisgur chuoine fellár de chuir seach seileh an rud is táchtaí Ty Kelly I Leighean ar tríle réon gáfuint an zá Éamon Mhór ar dhéim se an cúlanis Cian McNamee ar neistí Mhór Fáilí sásta dul saoil agus an áil go dtí go méid oscailt nó bearn éigent le feiscint Dylan Dunn Leistigh go siút Cathal Weldon de méid an tuile testálanis chuna passáid Tá sé seo beáin le dránach mar cléthe nóir dhéic an túir Éamon Mhór inis Tras an ríistí Dylan Dunn Tá Cael Dara déanamh go maith san gan éon chalí sé chéile déanamh go maith gón rás a go Dara Is Ty Kelly ríist ach bhfuil se le bhá nómad go léige stáil se Uíbh Cian McNamee Níl sé déanamh éon dul chun caing áfach beidir bhfuil seans inis ag McNamee las mud an stúan tríála sé gáfuinte McNamee fósna le ceircailú isteach seo níos fearr Deis scórála an count san Ibrahim tríd agus well thug sé tamlín thug sé beidir trí nómad ach ag go Dara chúiseach mar dhéanamh cú for sé slí éigeanta isteach an son in sin cóngarsteach agus cúlín maith Cian McNamee sin cúil agus cúlín inis ag an lán tosaí agus an captéin. Scór maith. Cael Dara teach an ríist agus Niall McAndrew taing amháin ar clár na scóras óibh. Sé siúd an lán cúlí ach well tá sé teach an tosa ríist an count on Ibrahim D.U. Martin. Rowan son cá sé teach amach lena chos pass cliste go dtí Sean Gleeson san brúis ar Uíbh Spásar Dave Halbert go bhfuil deis scórála Third fé iirecht ag taistil agus se tá sé sin thar an seasnán scór má tócan son i brúartha ag go Dara ar trafar sa gaimsú na tríle gá cúlín. Leis Jack Ryan dul dín taobh hálach tá trúr Cael Dara chachán agus Dara tá sé sin na thar an lína cic amach dí seo go maith aige count na Mhór Strayer.
Mark Travers reached. Chorky tax shackle Tavelin Aronish, Kane out the dull. Okay, Derek, I should check Shirley Gaunson. Niall McAndrew reached it. Small come on to Kyle Dara, better than Preview Morgadee shot. For North Park, come on fresh and Ali Deller. Agus Tashishin, come on, Haran Shasnam. A cooling on, dear clashing than Stua. Diag Erniag. Kyle Dara, Sock Rouge, Daxon Immert. Tree cooling in the shot through. Macarish shot to Jack Ryan. Quinny Griff Coolagus, go Cooley Nicky Volley, Lashington Cool Nomad. It's in Denwood in Yeekshin, and Laighean Cooley Naban. I'm sure it was 3 Kang Egg Kyle Dara, Shakugan Nation near not too. Oh, he's a skill Mahatson for Dulcan Kang in of. Mahatson with the Cahill Weldon. Troy Tavu, the top shop at her bowl, Eggy Volley, because Cormac Farrell and Truss. Eamon Maher, Glorg Schleet Sheed, Kyle Dara Davult and son got in Kali Shigela, Oscar Dave Howell, Marshall for McNamee scored Dernak Dove, Attack Shaco, Illing Gergama Kirklu shot, but it was Dash Lavalo Calta, and Brisha fighting a Dara Egg Eva League is still and done. Vishay Dusha, Gamat on Count Orison, Lavalo Calta, a far Clark Egg Dara, in a Rushat, Agus Haran Chasnon score Mahanson Egg done. Piece of Mahimer. Coolin after reached. Leis fad galore leis go Norrison and Praba. Nicky Volley Gadera, the smacht of the Mahansonic Patrick Duffy. Can you just most Shelva Eggy Volley or Clorna scored in after Kara Coolin? Reached Rory Woods. Dakartia Kaisara. Hostin Shag Rishtach in the Quinna. Did go back in a good turn Nash off. Kalish gone Keshtonson. This key made a Kyonto Cashin. For Kyle Dara Sheen to be Corlish at Castal. Deshigam Dahave and all the Harrent Budelach Ishka Alchah Martin Tronon at Te Fosen Sauce Tulach 4. Shag Fair came Celsius in order to attack the shot. Begun in this Ishlanash in an ish. At 3 this 3 Troch known all in our fad. Agus blog a Mishka Tastal ó Ryan Fa Imahori Nash Rétor Dúrcha Gírigar lad old Dultin Tave Corliche Gold agus Lanigan Immert Rétor Tani Clishta Deshrichte Kyle Dara Mark Travers for Shakulin Ma and Sean Gleeson Ruher Maha Yenova Gleeson Mark Holuder Ty Kelly Gleeson Fos Lashelev Deshanish Páirc Carty, they're around Shidal Chastenson Illingani here counts on Egg Tashtal Egadera Irit Elata Meher for Reelshin 3 Shantanish Kyle to Kyle Dara Tom Niall McAndrew Gubra Achli her Nasher Bark so if Clorna scored to Carefully after Agoni Come back a little tactic Jack Ryan Kyle Darishin and Niall Cronin, Farish Atkinson. He'd begun in America taking toast when I prevent Clickle at 3 Shachtani because in concentration be close to fresh. Like, if Holly got down, if he got Click Bresh, if he Click Rave, without the Catholic Canish Fooder or Kyle Van Tawn. Obviously, some Click Canish and Tackle Shikata and Buaka, or Hunter and me, obviously, Stoke and Buntosh to Shin, Le Raw Click Bresh, Tashil to Spontan saw. Counts on Björn Kamir straight, Dylan Donna did to come out in the command. Spós also Cornish, loose in done, Gakinta, the Clish to Stockenson, Smart to Galling as Oscar Tibbling will tesh, her cool Ellenson, Eggy Volley, as it counts on Nada, oh, Cadem are cool. Kyle Dara on the Oscar Father and Son, a mass na Gus and Tory, August and cool Shin, Nada, Gus Nasta, a Stock Celine Ton, August Keeling Sheshin, go will Solison lay, Oscar Tibbling the Foreign saw. Dakarty, Cill, Keen McNamee, Gawhul, again Var Contortach, Agus, well, Shaft Gulina Nishmar Arispar, McNamee and Ishla, Gawhul, Agus Coolin, Smacht the Galling on Sonny Game and Maher and Glenisk,
Níos fearr Uíbh go cinnte agus iad an uachtar Aaron Daly. Between Fheiceál, Charlie Duffy, takes a shot. Rís Kyle Dara everyone's under having she the shot in Fheiceál. Cool mag a cinnte Cill McNamee. Tó héan is again. There's a Cathal Weldon. Tori Kyle Dara begun in nervy shirt falls. Agus tossa briefer go cinnte ag Uíbh an sa tróna. Welshine comes na farvis con tortí ar fad Cill McNamee ag an cansan. Lacht an Tráchtaire chléigeas ar fóríl trí chaingar straight neis ag Uíbh. Ar clárna scór be si brasásta nóban agus fethe caite. Dó a cairn is ag Uíbh trí cólín ag Kyle Dara agus seacht cólín mar Aris Bargan for an áitiúil. Kick him up in the Jamie Wall. Paves out to Selin Gallagher. Okay, Cill Dara it will fad níos déine Mhór and Páirc agus níl le tuirí teacht ná mar atá siad ag Uíbh Brúnson. Come leistigh Derek TJ Donoghue. Charlie Doran in ish. Smacht stig tá cúgur ó Uíbh stigan son Tarrantíl mise. Buntá se squealtan son to Hugh Martin. A Cluiche go Derek later national Irvine Kesh for Currishdocker Hugh Martin. Agus kick Sarah initial chacht Kyle Dara agus scoring tastáil go dóite. Cool agus Coolín Gael Tasicéile Dylan Dunn leis an Coolín the kill the Uíbh agus Cill McNamee leis an Tarna Cool. Battle fashion comes more veg Rory Thompson. Míchéal sin búilte go maithigh Thompson nach an ceann son seat na Coolín aige. Agus ahrúla déanamh inis. Agus tarú sin iver hochtíag ag tata seachar ar an Kyle Dara sin ag Cillian Log. Agus fear nás na rí fágan na Páirc an son iver de rion choran. Ahrú luach déint an son ag Kyle Dara. Agus scorma ó chic séir cena bhí tastáil an son. Rory Thompson. Oh, who left for reached. Striking counter action, Kildare to Canelli to Solver from Brisha Kenta. Love an order reach, Hugh Martin Lashella, Buntash shot Tarrant, counts on Martin, Tashdal, oh, Sir Coolín and son again. Well done, brother Rush to Arden son, Goffwin to Egg Martin. Fin right toward Hart, Buntosh to Dom, or Vicor Shacker, because they rock treat and son. Up near of Guy, Harter Nash, Haran Shaston and son of Hugh Martin. Well, a Brad Masoul in fairness, and she's to Goffwin, a Shinna Yin and a score and a Goffwin to Anna Varra Fab, is for alone Cleh Astru. Coolín Mahanson, Thompson, agus Martin. Sin kick mat le teacht. Jack Ryan. Sin réisún ta sásta ach nor chun integráidir seach Coolín fan tosig nóman de go hin. Sin á laidú díag ar níag ag na cuairteoirín sa Sean agus better go spásiste ag Rory Thompson. Deis ar Cool ag Kyle Dara Thompson fósa dal block all agus sábháil maithigh Jack Ryan. Fuoi se bheith sin. Braig sé sin ach stoppa agus snasta go Cool bar Jack Ryan ó iirecht Rory Thompson agus an tá Daragan son ag Uíbh ná chéile ar Cool River an Brisha. Leis tá Kyle Dara cinnte ag feabhsúin sa. Cathal Weldon on pass sin dul tar strair seachn Rory Thompson. Loose níos fearr inis go cinnte Kyle Dara and pass ó Hugh Martin. Trastan sa beidir go deis an táid Páirc Carty. Will kick Erica and son. Neil tá sé beisteach sa líon tán. Páirc Carty le Cool ag Kyle Dara agus i Brad na súl tá sin na núiseacht an son. In Cool is fearr cíad tú ach is cuma é sin imeisteach sa líon tán ag Páirc Carty. Tá Jack Ryan búilte dhéann sé sábháil má ribh sin. Cool ag Páirc Carty. Agus inis ní leatra ach an bhearna is lú. Coolín atra.
Í bháilí chuir na ceisna ar hain, chunas gúil si tréis sleanú as an cléile cúpla nómad an nús. Agus cúlagus gá chúlín inimecht cúig nómad aimse ag Cail Dara. Fhailí sin don agus sin teachta bháil Cail Dara ní 18 an slú á túl. Agus lums a rih ceirte go réitors. Tosna agus tóca go mar agus seacha go machchan is Sean Gleeson. Cléigh fiosú teach níos cógarí go cinnte. Mishnach le feiscint an Cail Dara agus stad seo. TJ Donoghue. Brúin is ar fad a riomháilí. Féidir le Cail Dara tarringtar cóscóir rih Leathcheannais. Sinna hasí nó dín fear leir Páirc Ollie Deller. Ar national son, dí Charlie Doran. Deller. Ceann son ag casa ach ag deir Míchéal son ar ceir seans caiilte Cail Dara. Cúlín atra gcónaí anseo. Well, tá Jack Ryan gleithreánach go mála cúpla nómad an nús agus cic amach heile le teacht. Ní banisteoir Cail Dara ó hásta híos agus tá sé gléir leis an Mhór. Cic le teacht. Ag Jack Ryan, tá 3 nómad go am fácathe. Bhí sé róáta an son agus an ceirte an réitor. Bhí scréad an réitor na cic amach ach bhí annach go dáma tógant an son ag Jack Ryan. Agus bhfuil sé seo imime na chuine inis. Réitor na seo chafa seach ar an lína féidir. Agus bhfuil sin buntáiste Cail Dara. Má dhéann siad seileh dar nó. Tá í fáilí tríos sleanú amachchas an gléithe. Well, Sarah ag anna go deir se. Sin an bre. Deis ag Rory Thompson. Well, seo sean éasca. Haran trasnáin an tarna cúlín ag Thompson. Agus cílín sé sin don géadúir Seanón an na fórna ar chóscóir. Bhí 7 cúlín atra 8 nómad a hen. Ach, tá scóráil má dénta Cail Dara an bhaist agus internationis. Rory Thompson le 8 cúlín mar. Trí as a chéalaigh na cóteoirí inis. The counts on a ríisteá. An féidir le dul seachtís na seomraí feistis chun tosaí bhfuil bheoch an banisteoir Niall Cronin bra sásta le sin. Bhí mé rá ag an tús nach bhfuil féin cléithe chola níos mó ná 3 seachtaí agus go méidir go méidis Merigach. Bhfuil pe Merig a bhí ann tá sé mithe agus glanta agus iad immar go snastais agus peáling á immart. Mark Travers, cúlín níos túisce. Tuach sé hurnáis leis a gceann go dtí TJ Donoghue. Mac go deireadh, dtí Páirc Carty fear an cúl. Feicin misneach inis, gaochs na seolta Cail Dara. Callum Keaveney, fós a dul, Keaveney, pass Garden son, Brew, deis ar cúl agus tá sé sin ag Derek Hugh Martin. Haran trasnáin agus don géadúir sa cléithe Cail Dara gafa chun tosaigh. Ahrú ó ghaun agus ó bhaun agus well, be ceist an águr sa seomar feiste sé go íomháilí ag an rise. Hugh Martin scórmach, 3 fúnta go siúd an ish. Tó Carla hén a hocht. It's a nómad turn. Oh, sár go bháil an son! Ag TJ Donoghue! Cú sé nóirdas na fracha agus Cail Dara fiosathe go mór an sá. Feicin pass sin, tóiste, furfa. Deis an son ag Rory Thompson. Gá chúlín ó kickin na Sarah Convey mar scóir ag Thompson. Well, an istá Cail Dara an úshat an son. An tríú cúlín ag Thompson. Agus an rud nach bhfuil uathe an adóg le hama. Nómad amháin atá tíreach fógrathe. Agus Cail Dara ag immert as a griffin hís an son. Cúl agus cúlín as a céile inis. Tíreach adul seach dí an 10 nómad sin dam cútah gartathe. An ní léon scóris ag híomháilí le 10 nómad. Agus ag an stad sin, bhíidir 7 cúlín chun tosaigh le cúl Cian McNamee. A cho hinne le an scóráil ar fad, cúl agus cúlín. Haim sé Cail Dara agus seachún na ríiste, paiste, madómh rivan brise agus deis tá siad i gceannas ar fud de háite. Fe coéisgus atá sé sleanú tríd agus an countán ag Ollie Deller. Níl a géidir an óáil sa cléise agus tá seo. Sin iad Cail Dara.
an tarna cúlín ag Deller agus trí cúlín inis mar áras Páirc Cael Dara. Héana sé inis is a céile. Níl útha an adóg le hamas sin na cloisind. Tá sin glán in ucht ar bhfuil níl a cúig secondí ag fácatha. Bei cúpla focailtín ag tastáil o Roger Ryan, banar sé ar í Fhailí ag an brise ar tá an tón tite ar fadas an bhuair an áitiúil anseo. Ríist an brise ar náis Cael Dara. Paiste glórfar an soribh an brise cá. Ach sin tá adóg le hamas sé an son ag an réiteoir Páirc Cael van Tán Stephen Fagan. Ach cínta an son ó thaobh mothúcháin ag léamh na naige na híos tá Kildara ag déanamh ar aus le den ómad an ús. Is siad atá sásta dul seachtaí seomraí festis chun tosaigh trí cúlín aftar an brise i Páirc Craobh an scóir le haman sa Leathcheannais Lein. Héanaite ag Cael Dara dó a cethir ag í Fhailí. Fanna gíling buchhaintín céad le heteach gus action ile an tarna le gan bhail. Gaíana bheith Duffy fós a dul a chuineh an pasahar tugadh ag Dara deis an sir cúil agus tá sé go lán tosaí Cian McNamee le cúil únta go luisteach se níos fearr. Deis scórála an Canson Ibrahim tríd agus well thug sé tabalín thug sé beidir trí nómad. Farnar Páirc go maith freisin Ollie Deller agus tá sé sin go maith thar seasnán a cúlín amháin tír cleistigh don stúa cliste staach an son smacht a gáil agus oscailtí beile bhfuil teis ar cúil an son ag í Fhailí agus an Countson nada cad é mar cúil. Tá seo tart an Countson ag Martin ag taistil sár cúlín an son aige. Well tá brata ráiste ard an son gáfuinte ag Martin. Bhíonn réit hasú Hugh Martin treasan sa beidir bhfuil teis an táid Páirc Carty bhfuil kick Eric an son. Níl tá sé beisteach sa líon tán sin tóiste furfa. Deis an son ag Rory Thompson gá cúlín ó kickin a Sarah Candé mar scóir ag Thompson. Well an istá Cael Dara an ús
Cínte. Well, den moment Dara an chéad leathan so héidir ar as a chéile agus obair bhuainis chun Tour International a Cléthorasa. Réitear Gléich na fadóig gur ríist an son agus ará le Cail Dara slí ana bhamach tá sé fannacht tá sé maithar barca aon le betar cúg nómad agus ghirig go dúchuig Cail Dara inis amach agus é leathrú ar an Fhailí agus Staidse agus mé fiach an timpeall. Trachnón áling ar fad. Cynnig raibh I Fhailí 7 gúlín chun tosaigh sé sé fé nómad. Fiams an a bhór go cintan son ar Cail Dara. Mhór in isteach an Cail Dara lár, nílas gan cábhail siad a methe. Mhór dómhanis slí hena amach go martha I Fhailí cúpla nómad a mthór barc fannacht. Seachún in isiad, an captéin, an tosaigh an son, sinna Ollie Deller. Well, inis tá leaspéisiúil ósár gormach. Chuoine go méid an breise má hastín chun na fór na socrú nó scarún Tony Chéile más gá. Ach, well, an chéad den nómad eile anna háit gurfa go háirtha dí Fhailí mar chleann idir go hilas chum lán amachchas an glutha sin. Agus inis luair sin na gathú chuirtar tús ómteach sa chéad le cuasaí. Cúlagus gá chúlín leistud cúg nómad. 7 gúlín chun tosaigh tris fiche nómad. Ach an son héana sé sa chéile rih le haimid Cail Dara a chilín go bhfuil siad an áit bha ag tús an Dara le an áirde héin siad. Céad sibh an son ag Fhailí agus a géim an maithir. Green a dul fé an son gcónaí agus na súile ar anna chuid I mróirí a gcónaí ach an son dí Patrick Duffy. Dylan Dunn fuair sé cúlín más chéile agus níos Cathal Weldon. Néacham sé éana hrú ar an Cail Dara chirid. Is an féidir an tús céine a chur leis an tarna le. Well, bhí tarantí misir Dylan Dunn an son agus dúrachós cór an réid óra. Fearmheileach chun Cluiche né Stephen Fagan. Cinna ceartócha agus Kickséir ag lán tosaí I Fhailí sinné captéin Cian McNamee. No, níl se chuna hógan fág sé fé Jack Ryan go Dara. Agus deis ag an gúlbáire teachta níos an son mar dhéanaan anna chuid cúlbáirí an léanamh. Sto go cleachta sa hostal beidir le Stephen Cluxton dá clia. Is anna chuid Tá siúd a bhíonna gimmert scúil a teacht chun kickan an sword seo hógant agus Jack Ryan duine go siúd. Scóraigh Castáilún fuair an áitiúil chun an bhearna sin a leide. Tá sé búilte go mach ó Míchéal down an son ar an cúile búilte a grás an son. Charlie Duffy gur brethir tá sé go I Fhailí gcónaí ach tí ón rásé an son agus ag Dara tá seileamh a cábhí Míchéal an son ar a cúlbáire. Ar nó pas chuirteach, beidir bhfuil oscailtí ann na gcónaí dómh agus beidir bhfuil deisir cúlbáil leanana siad lotha I Fhailí le seileamh an son ag Aaron Daly. Meharnáis an son agus obair le déanamh. Fad na talún ag iarraigh chuirtí ón rásé uairháin eile tá sé géisteach inis tí Dylan Dunn. Cúpla seans an son ag I Fhailí scóraigh aimsiú nach bhfuil tócha go dtí seo ach seo chun a ríistíd. Tharntar Ganzi an son, réitear Glenisk I Mhór raig. Amach an son dín fearlár Páirc sinna éimean maithir. Leis a gitó tá sé dír leistigh an stúach an ceann son ag casa. Ar dheis, ceiricéin na seansan inis chailte ag I Fhailí. Ní hééis sin an tús a bhíútha ceann eile ar fórí le tús an céad lethe, nó an tarna lethe. Amach le teacht ag Jamie Wall. Féidir le Cail Dara cúpla scóra le chuir leis an first-part a cop ag ceist an son fin méid am a hógan cúlbáire. Bhí an réiteóir ar tí é a héad agus Kickséir van ar I Fhailí. Mhór do bheith cuairmach inis leis an cain eile. Seo chun inis Cillian Long. Anna sé steacht ar nó leisní tríd an chéad leathan an Ryan Corrin. Is deis ag Ollie Deller, sé gácúlín má in san chéad leath agus Láh chuisteach an son ag réiteoir Leathcheannais an bhun táiste dír glasmad an stúa ar Garrón ag tarlingte stig an cúlbáir teachta amach an Greens na súla anna go daine ach dit go maith ag Jack Ryan ag Dara agus faoi se bheith sin dí Fhailí. Well, tá céilas an reis tócha an son agus iad teachta amach bei díma ortha sin me le scéil dinta go maith seileamh a bhuachan te stig ach ag Dara
Pig Sayre ag Kyle Dara agus Shanson Faris Bar sin na bhéadú. Ché deis in san tarna lehanson ag Rory Thompson for sé trí cúlín sa céad le. Ach well, mí crunas a chuirteach ar an dáhéh ag tú san tarna lehanson agus counter forí le an dáhéh. Ach an isis le teacht ag Jack Ryan. Can turn around now. Taves around ag Ryan. Oh, sár go bháil an son. Ag Charlie Duffy agus seachún í Fhailí inis. Dylan Dunn. Cúlú mas i chéad leige. Ach go fad inis le Kyle Weldon. Deis scóráil ag Weldon. Bhí sé féhrú an count on níos fear. An í chéad scór in san tarna le. Ag Fhailí agus an bhearna ar Ashley Paris scór maithan son ag Kyle Weldon. Anistó Roger Ryan bras off leis a gan son. Well, tá sé tugann de chuid am ar ríist an son. Ach an réiteoir inis. Ryan Mhór in arc Míchéal I Lord Páirc teach beánín tasí an son. Gá chúlí natr ní hanín sé sin le Lochlanta Fhailí an son. Tá réiteoir go deir an leir le Ollie Deller agus cosúil bhaid sé siú carta dochid paci an son se carta buí an son ag a bhar Lord Páirc Ollie Deller is an kickamach le chaptain is ag Jamie Wall de Fhail Dara. For le Niall McAndrew, Lon Cooley for sin céad scór dó. Sin céad leat agus caim mátid an pass amach an son toast go dtí TJ Donoghue. Deisinis ag Kyle Dara, bhín si dain séir go gcónaí a chat chun tosig deis ag Donoghue. Oh, sár Cooley ag TJ Donoghue, deir leisig don stúa. Yo sé puinte an dá hénig an son os na sár sélig. Scór maith ag Donoghue. Maintrin na háte gan a bheith rohás de grá raibh céimna san reis tóca an dóna mé. Cúganis gona héna héinteag agus trí cúlí nachtar ríist. Chéad scórs tarna le ag Kyle Dara. Son Harlína. Slasa ag Fhailí sin dí Dylan Dunn. Road de Vert Lasman. Kyle Weldon. Dylan Ruhert. Round there yes, it's on Bert Tevu. Rower Clay Camash and Aaron Daly. Daly in Ish Shelf. Lord McNamee Stig. Smack the calling Bert. Girgay stop agus the Farrer Shildon's on. Dylan Dunn reached. Score and Tave in St. Tarnat. Charlie Golf Winter. Eric Aaron Daly. I think Dara. Rogue Garrett. Agus Jamie Wall Obligation is smacked out to Kyle Dara. Lewis, talk on her Hunchiller announce Sean Gleeson. Trusser. Kirstachenson, Rachel Liggins and Nimmer Dullarai. Stachenson is going to Charlie Doran. Good to her Nash Sonic Fhailí. Anna Diet. For Sheen to Nick Napella Macht Koma. Ach, and Clehe Ectachnis Tassi Kinta. Agus Tigan and Dahave. Ta Ord se Clehe Canish and Dahave. Canish Mionúr Line. Búte go deirnach ag Kyle Dara in Gábhíle agus a naidid ar nó Kyle ar Craobh 53 agus bhfuil Fhailí catadó ar neistí 9-8 an or dhearnach dómh Craobh Mionúr Peile line a bhócant Tamal fad é sin Passans an marach ag a deirme ar stray agus deis ag Kyle Dara tríd an Lon Cooley 9 McAndrew go leor shelfa ag ar siúd a ruchan cluiche Spátas má Sean Gleeson. Cillian Long. She first take him on so Mark Craobh Glenisk. Mark Travers Nish for an Osnary. Cool hin Diag. It will dash Howlandson, we Kirstach Neil. She had Fhailí just the céad le fidir fáin fáid beag nach trí nómad agus further cúlí mahas. Tá Callum Keaveney gléith na Peile sa Lord an deis sin in is iadthe. Sure na go dirty Mark Travers.
Oh, don't know what Catas Tarnilla Nila Coolin and Tay Fecca. Cahill Weldon, the Fhailí, is TJ Donoghue, the Kyle Dara. Yes, Mark Travers reached. Bjorn Agent. Oh, Bjorn Kudar Nashik, Fhailí and Son. Agent Dara. Love Laighean Father Talunik, Mark Travers, Brad Ray Tora. August Master of Courage Stockens under the next public contesting. Neil Shikanish in the end of August and Buntosh, Fhailí and Ish. Tullamore. Tool, Tarnish Stockens on Tronona. Eric Dulty, Hanish and Kuga, God Yether, Dave Ellenson, Jetgamai, Dan Sargent, Kalisha Dern Raytor, Rigus Ruher, Tokamar and Son, Shahuganish, Callum Keaveney, Spásig Oscaldosacor, Bertol Fire and Son, Dara, Tolish and Passive Hermak from the Talloon and Passion Roatha, Conning, Míchéal and Son, Laurent Passana, and Tulach Darish and a Commod. Deshin Sonach Shin, well, gone of Untageg TJ Donoghue. Well, Kicksir, Lachat, Saru, Rilaka, O'Have, sure if her national son is Dolam. Agus Kicksir and National Chat. Yahanin Shishin Leshin Lochland to He's a big Kicksir. Kyle Darish, Rory Thompson Hogig. Lee Thompson Hogig, to Shakur her national son. Páirc Carty, Variach cooled off Céadaoin. Last modern Stua, Deshinish, Carty, agus well, Nila Coolin and Tay, Fecca Kadisha. Desh Mahanish, Kyle Dara. Thompson, Tashtel, agus Tom Doffway, Timeshans on again. Páirc Carty, Le Coolinish, agus Goffwinta. Agus Coolin and Ishmar Aris Páirc. Talk to Fhailí in a session record. Denomad in Mahana Fence Tarnilla. Courage Son, Neil turn Red Torgus, Pass Fair in Mashakti Patrick Duffy, Shonny's Farrow Uíbh, Talk Coolon to Milan, she'd look him. Again, Dara to Kalishan's on Kicksir Askanish, Agus well, begun to Courage Agus Clabberach, Agus and Carton's on again Raytor, Stephen Faginish, and Avogash, Derek Oscore and Cool, Big Desh Askans on Uíbh, a chance of Yarnilla do Pishinella. So Derek Oscore and Cool, and Strainer bit and son. On to Interesting on the Uíbh. Tony Fury. Full sound on Dáhave. But in head score Nimmoth. Ain't no Madeir Gadain Uíbh. Kicks her shin. Good her Nash Arisha Uíbh. Tasha Fiausu Begon in Hushik Tomlin or her Socrus Tarnilla. Aaron Daly and Ish Coolin Massive Céadaoin again. No, but Custom till Jane of the Courtory. Asha Hinchland Dunn. Dylan Dunn, Fheiceál Massive Cléthe. Ish Ty Kelly, Lord Schlieg and the Stachtens on. Trialisha Coolin, Visha Deer Clashing from Stu, Owen Rouse, Dara Turling Oaks and all Cutter, Smock the Galling, Deshin Circle, Kademar Cooling, Rory Woods, Kusha and Order Condition of Valuvi, Mayor Roger of Coolin Fhailí, Cooden Hit Scott on Rory Woods, Cunnick Shed Barnagan, to Zanish and Bradnasoon, Neil Atra, Ibarki Cror Glenisk, Hakan Vjarna Is Lou, August Sar Cool Toping Rory Woods. There's no luck like that, Tulach is a smock to reach. Fhailí. Kyle Tugas, well, Bruinish Gakinta Kyle Daranta, Clehan Ordiana, Sar Kyle into the Shatra. Hainato, Hain in the Machon Nomad, time shaking for an all too, like a station Gomahar Nations and Clehan. Coolin Atra.
Ar go bhfuil céimlas an reisio tóganta Cail Dara an réiteach Páirc géir cuasaí isteach an santí Callum Keaveney. Cúil agus cúlín géilte ag na cuairteoirín. Féidir Hugh Martin Carúla ón son. Trílar cúlín é héin Martin nach is sin ag taisteal ar clé. Sécáin na seans na Cailte agus Uíbh inis ar tí ahrú dhéanamh inis agus onadí thógan isteach. Díag ar níag tá sé le fiabhsú go cinnte ibre 9 díag. Tráchtaire sin ag Cian Duffy agus Cian ceann sa céimh ag fágan na Páirc an son a cad é mar cúil ag Rory Woods ibre 3 déag Tony Fury a fágan na Páirce. Se an chéad ahrú déanta ag Roger Ryan an son. Bíonn na Glashley tríd an tarna le tá cléthe sá inis ann don dá-thaobh go cinnte. Tá sin déanta. Peile nuair sin scór na tarna le. Ach bhfuil an cúil sin go maith tógtha ag Rory Woods. Siad Caracúil an tatas cafe gine na mí. Charlie Duffy le gáthúil, Rory Woods le cúil agus Cam Déanach an cúilt of Gurt ag Paddy Burns a tháinig isteach mar anatí chun na cléthe a bhuachan dót an gréachs na seolta inis chu Aaron Daly. Pass ibre 3 de rís tá sé le fiabhsú. Díag ar níag, seans ar cúlín le casa ag an anatí. Cian Duffy níl sé díreach ach is stigar a bar. Ach Míán son díreach lasmod an chúile. Ar yes agus cuiicáin Cailte inis ag Uíbh. Amach Jamie Wall tá siad féhrún is Cail Dara. Is ahrúla bheith déanta an son agus túirtear chorá fan. Dí go neir méid bhfuil tú áráid tasteach. Kickback sin, cos an rud is táptaí de Cillian Law. Ashley tríd an tarna leat sa cúlín idir na fórna in clétá tanmhach. Anseo díag ar níag, can san bút agus nasta sé ag Rory Thompson. Níléon Colíseach go dúr réiteoir. Agus Dan Sargent inis le Cail Dara Cornúntaí. Long a rís, Tráchtaire féiceál. Cail Dara cúlín chun tuiscint son, can san sleán na tríd. Pass na Garda ar a Garrón an son ó TJ Donoghue ag Turling san á contúirteach. Obair le déanamh smacht ag Hugh Martin. Tá sé plúcht de stig an son. Agus ag Dara, ní féidir leis an fella hartúig. Agus an kick séir amach le teacht ag Uíbh an cúlbar an é hógant. Jack Ryan. Cormac Farrell inis le shelf. Leis an féidir le cúlín cóscóir aimsú na beidir gá feint chun dul chun tosaigh. Obair le déanamh ag Cormac Farrell teacht amach an son Irene leis agus déanta go maith. Shelf ag Cathal Weldon. Tá misneach bratha inis níos mó ag Uíbh an son. Charlie Duffy. Ibre tríd an son go dtí Dylan Dunn agus ruthar maithe dhéanamh. Dylan Dunn leis an git dógan ceann an áf a géis go sneachtaí lámh a Jamie Wall. Agus seans ag Cail Dara teacht a ríist. Tá cúil go leir aimsethe in ruchan comórtais fuidir Caracúil gine na mí, 3 cainne gine Caileh an táin, Cúileána gine Líse, 2 ceanna gine chun Tailú agus 3 cainne gine áth clia. Go díosach tróna tá 3 cúil ag na firáitiúla. Agus ibre finis Dara Stewart ag taobhúla taitleach an Tulach fuór. Ferrer an clog, 3 díag fácathe. Shelf an son a ríist ag Niall McAndrew. Dí halahúil tak an son ag Uíbh agus deis teacht a ríisteachá. An pass sin gan bh últach, begáín collar a Brooks a Shelf an son ag Cillian Law. Cearcamach sin glant an ceann san leis a gitó. Ó beag díma ceann san mithir stray. Tá Dara an son ar Uíbh ar géile ar scór. Dá-thaobh nervhíseach agus tá se ád sa cléthe cheannis dos na bútóirí. Dar ná áth clí agus an luaigh casala chéile sa cléthe lechan is eile. Agus as sa Tulach fuór cúlín atra. Bhí me go gáin de Harrington an son ar TJ Donoghue. Tuair scuile leis mar tá sé chu Harlína, Pictaigh lína ag an cúr áúil. Is de se go teachtar an anseo ríist. Fad inis nach Jack Dara Stewart isteach. Teach ní sin na cumad leis déanta go maithe cumad leis. Tá fear Cail Dara sínta le gartú an son how. Agus lámh an ard an son ag Alí Deller. Ná níos tá sé ar cáirte buí.
Denim Shamach, go féidir sé bheith driblód an son ach chuna ceirte thart Ari Fhailí tá sé Tráchtaire Nasher na cosa. Ach fearle sínta trasna an son. Ní delar bhí an go dainach Charlie Doran is dólam. Sé Charlie Doran. Atá ciomtach agus Carta buí an son peach sús ag fear cléine. Ach deisianis ag an cúlbar Jack Ryan third face score. Is an réitúr á aontain a bhín sínta le cuairtú an son chuann sé mac ar lína iad ní le éon ann ar éon bhaile na cuasaí. Bhar fithe má se teachta ar an Uíbh fágan na Páirc an son tá Aaron Daly. Chusa uair tábhachtach ag stán seo. Éon nóid díag fágan an son. Leis tá seans ag Jack Ryan. Deis níos túisce a bhúil gona bhan cúile. Sin cheisteinis an ceantar na thóirú thar an trasná. Sin Tráchtaire bhín cléim ceantar ag taisteach ar cléis machtastig. Búte go háling ag Uíbh ag brise ag a Dara cá ríis tá sí plúcht off agus stig beidir deis an son ag McNamee tá sé sásta cúlaí na hógan. Leathcheannais thar an trasná tá na fáin ar cóscóir an tarna bhauta. Deis an cúlbáire a hurling garad ag a Dara bhíidir na núiseach de ríist an son agus tá idir cóscóir den ómad fágad dó an is ag Cian McNamee captain na fórna agus an níis Rinrás ag an bhór ná trúil tá fan go bheith tá den ómad gan éon scóir ag Cael Dara héin an trí sa tréimhse sin ag Uíbh agus tá sé ag fiabhsú an tá go cinnte. Is muna bhar tart for scór ar amach an son 3-7 le héin an trí díag. An tarna bhauach sellhanis ag Uíbh a gcónaí. Táil fadanis gan éon scóir ag Cael Dara agus buntáiste ar fad an bhór ná trúil más bhar a cúpla scóir le chaimsiún tá. Amach an son díon na díis na Cian Duffy. Cathal Weldon an tros. Las mai atá Dara Stewart. Tar sé fé cúlí na héin ach sin lágúirt ag a Dara. Séicing na seans na Cailton son. Fadanis nach go méid gathúir ar an Cael Dara agus ón lines le teachtasteach. Kick amach le teachtan son Jamie Wall. Ó dehannas íanamh tá sin chun teacht Garrett. Well, ní lumbar hastal sé sin fada go leor. Ní raibh an kick amach sin fada go leor nar tháinig sé las mod an slua. Nadidir an bhac tá sé feice ag a Dara ach ní raibh an kick amach sin dúirt na rialcha nua. Ní raibh fad go leor leis a gig. Agus well, bhfuil sé sin a tastáil ó Cael Dara. An luchland áitiúil i chur na lí ar an réitóir. Agus bhí an muir ag fear ar nachrúh bhíle déanamh. Ach tá an bantáis inis. Leanúnt i bhábhar for an áitiúil agus deis inis dul chun tosaigh. Gléad chun tosaigh Jack Ryan. An dá sean stearnach, ceann ar fóríl, ceann a hit Garrett agus a críicnig Cian McNamee. Féidir go sé seo thróirú thar an trasnán agus ag stad cinúnach Uíbh a chornúachtar. Sin íon ceist fór. Well, tá kick maith go bhar ceann so mó lágíireacht ar dheis. Agus ar fóríl an 7 ceann fan mithir strain. Bhar fithe tasteach ar an Cael Dara sin ón lines agus bhar sé seán glíosan na fágan na Páirce. Tá sé aithre á dhéanamh an san an dáhéamh. Deir an clog go bhfuil 7 nómad go le fágan sa. Beag an breis Mohammed Cormac Dara cai bútóir a bheith buin an san seánóna. An áir a héin sé búte agus nastan mar cléite gáilí Taylor. Obair fadéant an son. Luach le gach scóir nes nómatí atá le teacht. Cillian Long. Ach an san ríist agus Cuinnig nach bhfuil scór aimsethe ag Cael Dara ón 10 nómad sa tarna le. Má sé 3 nómad díag gan scór deis an son ag Callum Keaveney well sin. Fragra maithir sin, jo sé pointe bháin do hénig. Scór maith Keaveney. Cael Dara can tosa go ríist. On a scór.
Trí seach héna Cahartíag. Cúlín fantastic. Gach Shelf Cótácht ag an brise ag a Dara. Foot an Sonic Dara Stewart agus seachum an Éire Náúlarí. Seachtaí Cill McNamee. Dódó ag McNamee will cool on Don pass sin. Mihir straight late agus Nastig Senan Gallagher favourú. A Garilo ag Cormac an Sonic ag a Dara. Brise Nash ag Ivali kick. Currish Dackins on Gomidahag. Ringus Rú her tokens on. Ag Eamon Maher scoring Castallo Ivali. Schlown had treat. Over the Dana van Sonic Rory Woods. Hayden Hainigan. Gets it. Oh, Míchéal down and top. Desher cool agus tá sé call. Cool Kinnan McConsollan Mata and cool to Céadaoin. Ag ag a Dara. Launig sé mach. Agus Creek na Salín tá Dylan sé mach ag Rory Woods. Decker a Leigh van Son. Tá cool Ella. I'm sé Ivali. Agus sin score Kinnan McConsollan. Score ma. Creek na Salín Tón. Agus a nish Ivali her nashin over Gwex the shoulder shot on the reach with collision son. Tog a dyna Dern Raitor. Gach with the Vavri Ivali agus that shot. Agus an tonnagy of foreign counts on. Sha Keen Duffy leis an cool. Agus well at Brabnastool and Cluiche Gastru. Cahar shot the nish. Gonna hit a Carting iver a fair tree. And ish attack shot and on it Callum Keaveney. Fair tree. Agus sin score Kinnan McConsollan. Fair tree is Robbie Milham. Agus Fell Nash reached on Tonic Patrick Duffy. Ivali in a Creek no Golager. Sheldon Tridens and Rory Woods. Heimer shooting to Tranona. Nash followed Patrick Duffy. Keen Duffy let's score against cool Kinnan O'Coffin. The Keen McNamee and captain to Ober Vadin to shoot Tranona fresh Eamon Mahernish. Furnish Ahida Imri Norvin Mishnak Cogus Rudy Dolgama Fiautin Street. Shocking Eamon Maher reached. Past Charlie Duffy. Locked in Cleon Howell. Tommy Gamak, the Mishnak son Kuno Moderna. Dara Stewart. Cluiche Kamar, Nos Bacha. It's not Tossa, Ishtigonzonic, Ivali, nor Hostin Street. Mhórnish Dynasty and Aruela Levitain because Isaac Ryan attack Shakanish Thoiv. Over Fheiceál attack Shakanish. Tulach Donaghy to Kyle Dara by Galora and Breshik Durna Himransa. Cam Corshis to Keen McNamee and captain. Laighean Achillesh on Carew, top Bruins on her McNamee. Falls it on! Keen McNamee with Desher Coolella and pass to the last. Whoa! Roada! Bader of Desher Coolín. Ocht gang the chance in the Kyle to Shants, Glover and Son and Keen McNamee. Near of Shed Pukla Hillis and Hook Shed pass last month. Bader of Shed to Carrot Harfay and Fisher for Rude on the shot. Agus Aruns on her ear and Kyle Dara for a Fheiceál top shot. And on it Ollie Deller. Agus Aherdent and Son Chamar, Dave Ella. Agus Isaac Ryan, Taka Shaker Iran Ivali, Ta Goffwin Tapter and Ta Tree Nomad, the Gunam Fok up be kin to come in Tree Nomad or live the Kurdish. Agus well, Clem Moss, Tarnalan, all to Henshin. Brisha, Agus a kick Sarah Vav Ivali. Shelvin Rodas Talk Tigas Touch and Clug Ekimak Shees Sagoni and so. Din Tavesa, Dinona D. Dara Stewart. Last Moya, Isaac Ryan, Dirk Stacher Bark. Greens Nasula, Chanona, all in her fads Tulach for her Nash and Son. Dara, her Nash, Goody Cormac Farrell. Mhór Goffwin to Mar Spórt. Take a shit a shin, Nilach Coolin one, I'm sure. Ben McFihan Omid, Kyle Dara and some Tarnalasha. Ivali Shelva Kamada to Galore on it, God on Mikele Falka. Cormac Farrell, the Vralo score, like I'm sure. The Dernix, the Clican Govelings, the Fihan Passion, Snasta, Ibrahim Treed and Son. Over the den of a stake, I guess, Dara include the Carnations on Mark Travers. And Fark the Tashlanish, Kyle Dara, Chakamax and Gallagher. Tom Gamak, going over to Glenn Falka. Cover to Lena, Kamada Lashley, own lines. Ibrahim Treed, Dara, but he Robbie Milham. Will score in Kyle Dara, Shaneen Kesh for Kanashi Sen and Gallagher. And Costant of the Den of an Eshigan for not to love and Arden somewhere Heimpel. Where Gallagher and Buntosh to Squealtha. I don't make any Buntosh to ask Shane. Better go back, Beryl Desher, cool! Low! Stop Aaron Lena.
bhí an lábhan ordaigh an réiteoir maithan son rivisin ar fad bhí sé thart bontáiste ach Míchéal son Dar le chamad las má agus well tu an council amach agus be kickisteach an Craobh ach drama go deireadh son is an táime gemacht deis maithan son stop ar an lína agus fís a bheith sin leis an kickséir na cuachta a chuig agus dom gur kickséir atá gist agus lína idir cháchóirle ní léon paint nó éonrad le Tráchtaire an lína son ag an réiteoir bhí sé déanana go teachtas á caithh bhfuil an bodéil fáchas Somália ach sé Páirc ceartí hógaigh cúil agus gá faointe agus iarach gá faointe go daon aimsige san clégadí seo anis deis táchtach san óid ar bhúil siad nar dhéann sé teanga bháil má leis ach tá sealamh cumáte leistigh agus tá sé sin teiriste thar an seasnáin ag Uíbh Martin scór má anis tá éon faoin droáin idir na fórna antá cahar seacht gona héanana Cluiche agus ceithre nómad dan cúntamh gartathe tá díreach imethe áirdan son ceithre nómad agus sin díreach imethe sa chéad ceim deis ar ís an son ag Cail Dara tá sin críic nó go láirte críic sin na chéadtha an a láidir deis ar cúlín an cóil scór ag Uíbh Martin agus scór maithan son aige gá ceann na sa chéile tá mi corran don tríomh áte tá ceithre nómad le dul cahar seacht le héana sétaí ag anna chaimint ar bhain an son Is bhfuil búteoir an captúdas na fórna sin íon cheist mhór an son kick amach an son ag Jack Ryan bhfuil momentum ag Cail Dara agus an cúl sin ag Cian Duffy ach tá an dá chúlín dearnach aimse ag na cuairteoirí an son is cai sé thart fé scór an glór an dul fad na Páirc a taiisle bhfuil deis an son tá sé brúte thar an lína go Dara níúsáach sealamh an son négang díirtí ar fórí Cluiche tar na lehansa i Páirc Craobh Glenisk Jamie Wall leis leis a gic amach bhfuil ainghi an son chun léthaíanamh do hénig inis chaith an cúlbar dehanna síanamh agus fad a chuir leis a gic an dá ceim déanta Sealamh bút agus nasc an son a géim an maithair inis Fhailí a tacht ní Laighean tá Spórt ag Dara ar neistí Patrick Duffy Díon taobh sa áta éim an maithair ag frach Táime gemacht tá nómad as an gear nómad catran sá in Fhailí Slí tríd atá tásáil ag Dylan Dunn ó tá sé sin tan son for sé Peile sealamh a gcónaí an son ag Fhailí ceann san seach sa lá tá rán é Mhór an son a teachan tosaigh ón maithair ní ónach éimean Dylan Dunn ar neisir na cosa is sé gar tríd ní Laighean Craobh tá Colís meantamach an son aige Well, tá scór agus deis scórála teacht an son de Fhailí Ní léon cheist Fhailí sínt an son agus deis scórála inis gá nómad beag na caite ahrú inis ag Fhailí ihar a hochtaíg sin é Stephen Byrne a teacht isteach fágan na Páirc an son tá Charlie Duffy chuir sé sin cúpla secondile le deir na himar an son well, deis inis ag Cian McNamee Dó ag an lán tasí go dtí seo ach seo an kick is táchtaí ar fad aige Ilig atá géir go maith an ceann sin ag tá Míchéal downer ach níl sin a fós stopiste bhí deis scóráil an son smachta ach cailte fé ar Cian Duffy agus well brú agus drama go Dara an son ag ceann san six lár Gunnar an as ag Dylan Dunn Amar bhá déantaigh Dunn ní Laighean pon Craobh Tá sé héon tríis bula hart an son agus kick amach ag Jack do Cail Dara amach an son drama go Dara TJ Donahúnis cailte sin ní fear leis an dáhéamh sealamh a cumad an son Seachtaí Nonadí sin é Isaac Ryan bhfuil duine ábailte léamhaíanamh dó féinigh seo sleanathe tríd Fhailí an son Tullamore Leathcheannais tú le Grace agus ag Craobh Cail Dara stoppiste an blockball Kosoví an son well tá drama go Dara an son bhí seansar cúla Rory Woods ach a drama tá clugar an bhfuil nómad fácha Glenisk hála géad vantáiste tá deis déanach an son ag Fhailí agus tá sé chuna cúlbáir léich an tosaigh Jack Ryan le deis déanach an cléithe seo bhúcant
Ingarán os ar gang anseo, well ní mór Turlington in Odella gan anseo. Slúamór ag taú le híhálaí. Jack Ryan leis an deis. Beidir an cluiche fóg an 30 second as an gearan ómad a bhil fácathe. Cluiche anna bha in san tarna lehanseo. Cahar seachtaíad. Laighean a sétíad. Brú dhúlaí óga anseo. Counsá scuilte seachtaí donmad sé taistú fáil. Tágadáin! Cadé mar cúlín ag Jack Ryan anseo an cúlbóra. An Darlin Ardas in air. Scór mahan sonige. Gáfuinte aimsethe. Agus gáfuinte ish idir na fórna. Scór amachas amach ag cúlbóra. Agus Uíbh gafa gáfuinte go tosa. Tá time gealamh a cat. An Ardas na frach go rís. Gáilúnta gon son. Agus ag Dara an réiteoinis gahainge ag Cumad Súlar. An réiteoiris chuna sinna chaithh an orda tá cearanómad caite. Tá cearanómad caite inis caiigh siad ar a laiad gáfuinte aimseo anseo. Tá os ceann cearanómad beag deisiúin eile ar Cail Dara anseo. Seileadh an rud is táchtaí, Seachún Cillian Lán. Lucht na Fadíle amateurcha hís an sonna ggéirg an réiteoirí a héide. Seo é deis tá gáfuinte tastáin Sill dhéanamh an gná anseo. I tapdó Hugh Martin. Míchéal down ar fadar. Ar fórí agus leis sin an adó dhearg séit anseo. Brisha Creed a Cail Dara sór caiimlinn amachas anseo. I Páirc Craobh Glenisk. Ach tá ar an áitiúil a dultí Leathcheannais Mionúr Laighean. Dimar siad ar raibh an paistí, tuige siad go gaith siad feabhsúd an Leathcheannais go cinnte atá siad tharbh sásta an Sotránána, Kickoff, cearanómad Gillehan an cúitimh gorta, gáfuinte aimse ag Jack Ryan, sár chúlín tócaige, sár gáfuinte, tá buair go leoha ag Uíbh, gáfuinte aftar ag Dara, scór Dara an sá, Tulach Mhór, cearachúil agus négúlín ag Uíbh, héna séidigh ag Cail Dara. Gael of Duffy, falls the doll. The Queen of a pass her, took a Dara Dish and Sir Cool like a stashing along Tossy. Keen McNamee, look cool, took a Louis Shock, Shawnee's Fjord. Dish score all and counts on Ibrahim, Treed as well. Hogshe Tabaline, Hogshe Bader, Treed Nomad. For our Park Gama Freshen, Ali Deller, August Tashishin, Gama Haran Shasnon. A cool in one, dear clashing than Stua. Cluiche Stachenson, smacht the galling as Oscar Tibeling Tesh, her cool Ellenson, Eggy Volley, as accounts on Nada, Cadé mar cool. Shot Harrod, accounts on Martin, Tashtel, Sir Coolin and Son again. Well done, Brother Rosh to Ordenson, Goffwinter, Egg Martin. Generate pass of Hugh Martin, Chasson to Benning Tesh inside Páirc Carty. Will kick Eric Hanson. Neil Tashabesh, Taxaline Todd. Shin Toshta. Furfa. Deshinson ag Rory Thompson. Gálchúlín kicking a Sarah Cadé mar scoring Thompson. Well an Ishtok. Thompson ag Tashtel agus Tom Daffy Thompson again. Páirc Carty. She dear clash from Stu own rouse ag Dara Turling Oaks and all Cutter smack the galling Deshinson cool. Cadé mar cool ag Rory Woods. Pusher Nolly Schlown had treat. Over the tail of Son ag Rory Woods. Hey again. Can't say Míchéal down and Desher Cool Kinnan a consola. Vantage to Squealtha. I don't make any vantage to as shit. Better go back, Beryl Desher. Cool low. Stop Aaron Lena. Kick Counsá Squealtha shot me done with Shay. Tash to Fhailí. Tágadáin. Cadé mar cúlín ag Jack Ryan on song. Brisha Creed a Cail Dara. Sór caiimlinn amachas anseo. I Páirc Craobh Glenisk. Tá ar an áitiúil a dultí Leathcheannais Mionúr Laighean. Dimar siad ar raibh an paistí, tuige siad go gaith siad feabhsúd an Leathcheannais go cinnte